Lama i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Kasi hi haxa thwi kusuka Studio 12 etihofisini nkulu ta SABC eAuckland Park eJoni. Vanhu vo hlaya va dlawa eka nghozi ya le ka N1 eJoni nhlekani walowu. Khale ka Sejeni wa maphorisa eLimpopo Rachel Kutumela a tsoniwa bail hi khoto ya Polokwane. I ntsako ku tlhela hi hlangana nakambe eka mahungu ya Xitsonga. Hi haxa eka SABC 2 na le SABC Lehigh ku nga channel ya mahungu ya SABC eka vuhaxi bya DTT riperile. Ntlhanu wa vanhu va lovile eka nghozi ya le gondzweni ra N1 eJoni. Nghozi yi humelele Allendale off ramp eka N1 North. Ntlhanu lava nga lova i vakhandziyi va thekisi ra Siyaya. Maphorisa va JMPD va le ndhawini liya. Gondzo a ri pfariwile endzhaku ka nghozi naswona gondzo ri le ku basisiweni. Khale ka phorisa ra le Limpopo loyi a hehliwaka hi ku dlaya ka vona hi xikongomelo xo kuma mali ya insurance u tsoniwe bail hi khoto ya le Polokwane. Khale ka Sejeni Rachel Kutumela u hehliwa kun'we na makwavo Ana Shokani na n'wana makwavo Flora Shokani. Khoto yi twe leswaku lava nharhu va nga ha chuhisela timbhoni loko vo ntshunxiwa hi bail. Lava nharhu va vuriwa ku va va kume 10 million wa tirhandi leyi va nga yi koxeka insurance endzhaku ka mafu ya maxaka ya vona. Mutirhikulori Pimani Baloyi a ri ekhoto ya Polokwane. Xikombelo xa leswaku lava nharhu va ntshunxiwa hi bail xi na tin'hweti to hlaya xi ri karhi xi ya emahlweni. Magistrata u sole matirhelo ya vahehliwa na magqweta ya vona a vula leswaku va endle leswaku xikombelo xi nanayila. This kind of approach by both the applicants and their defense counsel must be seriously discouraged, as it does not promote the ethos enshrined in the Constitution and the Criminal Procedure Act, in that bail application must always be treated as urgent. Magistrata u bekanyele etlhelo xikombelo xa lava nharhu xa bail a vula leswaku a va nyikani swivangelo swo hlawuleka swo ringanela ku va va ntshunxiwa. Khoto yi tlhele yi vula leswaku lava nharhu va nga nghenelela eka timbhoni ta vachuchisi loko vo ntshunxiwa. Taking into consideration the heads of argument by both the defense counsel as well as the heads of argument by the state, the court is satisfied that there are no exceptional circumstances which warrant the release of the applicant on bail in this matter. Va mindyangu ya lava nharhu va hehliwaka ku va va dlayile xikan'we ni vaaki va amukele xiboho xa khoto. We've already lost many people in our family. Like us, we lost our mother. He get an heart attack only by finding her son on the dustbin. I'm feeling happy because among those who were killed, there are people with disabilities. So as people with disability, we support each other. Lava nharhu va ta tlhela ekhoto nakambe hi n'hweti ya Hukuri. Pimani Baloyi mahungu ya SABC ePolokwane. Xandla xa Commissioner wa maphorisa Lieutenant General Shadrack Sibiya u ri u ye ekhoto ku ya tlhontlha ku yimisiwa ka yena entirhweni swi nga ri enawini. Sibiya u yimisiwe entirhweni hi Commissioner wa maphorisa Fani Masimula hi Mawuwani. U hehliwa hi ku nghenelela hi ndlela leyi nga fanelangiki eka ntirho wa xiyenge xa le xiphoriseni lexi lavisisaka ku dlawa ka van'watipolitiki. Lieutenant General Sibiya u tlhele a kombisa leswaku u yimele ku ya nyika vumbhoni eka komiti ya Palamente leyi lavisisaka vukungundwani exiphoriseni. Komiti ya Palamente yi simekiwe endzhaku ka swihehlo leswi nga endliwa hi Commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanasi. Mfumo wa Gauteng wu ri wu nge pfumeli ku va swigevenga swi teka misava hi nkani exifundzeninkulu. Holobyenkulu wa Gauteng Panyaza Lesufi u ri va ta sungula pfhumba ro hodlosa mikhukhu no hlongela vanhu etindhawini ta matshama hi nkanu. Lesufi u vula na nhlengeletano ya mahungu hi mayelana na mitlhontlho leyi nga kona exifundzeni xa Gauteng. U ri pfhumba ro tumbuluxa mintirho ra Nasispan ri ya emahlweni. U langutile ku simeka rhengu leri landzelaka ra pfhumba ro tumbuluxa mintirho ra Nasispan kwalomu ka 50 miliyoni ya tirhandi yi vekeriwe etlhelo ku seketela nongonoko lowu. We've taken a conscious decision to launch a skills development program called Nasispan Reloaded second version.
This process was a resolution of our executive Lekgotla, so that we can identify unemployed young people that are staying in our townships, in our communities, to be trained during school holidays. Ku dlayiwa ka van'watipolitiki eka xifundzankulu i mhaka leyi vilerisaka. Holobye Nkulu u ri va le ku simekeni eka xipano xo hlawuleka xa maphorisa lexi nga ta tirhana no dlayiwa ka van'watipolitiki. After our discussions with the minister, he committed that we'll discuss this matter with the provincial commissioner, and we are therefore pleased and welcome the announcement made by the National Police Commissioner, General Fanny Masemula, regarding the establishment of a dedicated Gauteng political killings task team in our province. Makume nkombo wa vanhu va lovile loko muako wa kunsindiso eJoni Wuthwa hi n'hweti ya Mhawuri 2023. Leswi nga endla leswaku ku simekiwa komixini ya usindiso ku lavisisa xivangelo xa mafu lawa. Mfumo wa Gauteng u amukile swibumabumelo leswi nga endliwa hi komixini. Titiveka hi ku ya emintlangwini na le minkosini kambe muxaka lowa timbyana i wo hlawuleka ya Afrika. Loko hi vuya emavhengeleni, tshama na hina. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Matsalanankulu wa ANC Fikile Mbalula u vitane vurhangeri bya vandla eLimpopo ku ya hlangana na yena eLuthuli House. Leswi ta endzhaku ka papila ra murhangeri wa ANC eLimpopo Stan Mathabatha laha a tiviseke xiboho xakwe xo yimela etlhelo. Mathabatha u ri a nge swi koti ku ya mahlweni no rhangela vandla exifundzeninkulu hikwalaho ka matikhomelo ya swirho swa vandla na maendlelo ya swilo lama a nga yimiki na wona. Ku tshembiwa leswaku Mathabatha a nga tsakangi hi laha tinhlengeletano ta swifundzatsongo swa Waterberg na Vhembe ti nga fambisiwa no hlawula vurhangeri byintshwa ha kona. Nhlengeletano ya matsalaninkulu wa ANC Mbalula na swirho swa komiti ya vulawuri bya xifundzankulu xa Limpopo wu ta humesa xivumbeko xa vumundzuku bya vurhangeri bya tipolitiki exifundzeninkulu. Eka papila leri nga hangalaka na swihangalasamahungu, Mathabatha u boxe leswaku ku na endlelo leri nga fambisaniki na ANC eka ANC eLimpopo. U ri yena u kona ku burisana na vurhangeri bya vandla eLuthuli House, kambe ku ta fika sweswi u ta va a yime etlhelo. Mathabatha loyi a nga xandla xa holobye wa misava na nhluvukiso wa matikoxikaya u ri xiboho xakwe xi tekiwe hikwalaho ka matikhomelo yo biha eka vandla. Vandla ra ANC eLimpopo va ri papila ra Mathabatha ra va kanganyisa. It becomes questionable on our side to define really what the provincial chair is trying to say. However, in light of the fact that his letter is not directed to us, we are hamstrung in dealing with the content of his letter because he has directed the letter to the national official. Machaka u ri vandla ra ANC eLimpopo va ta yimela ku twa kusuka eka varhangeri va vandla eLuthuli House leswaku va yi huma njhani mhaka leyi ku ya emahlweni. Tikhampani ta vutleketli ti komberiwa ku antswisa tilori ta vona leswaku va ta vuyeriwa eka bindzu ro tleketla malahla eMpumalanga. Holobye wa swicelwa Gwede Mantashe u tlhele a kombela vinyi va tilori ku kuma tindlela tintshwa to tleketla malahla yisiwa eswitichini swa gezi. A vulavula eka ntirho wo amukela malahla yo sungula ku yisiwa eswitichini xa gezi xa Anod eMiddelburg. Mugodi wa Anod lowu a wu xavisela xitichi lexi ya malahla lowu nga vuya wu pfala hi 2015 wu tlhele wu pfula hi vuntshwa. Mugodi wa malahla wa Anod wu pfuriwile nakambe endzhaku ka 10 wa malembe wu pfariwile. Mugodi wu thole vativi ku va pfuna swiphiqo swa bindzu na swa timali. We have a total of about 350 employees. These are employees from the communities and the ex-employees who lost their jobs when the mine closed back in 2016. The plan is to restart underground operations next year in the first quarter. So with that, we're looking at bringing another 200 people. Anod OPCO yi sayine kontraka ya 10 wa malembe na khampani ya Eskom ku va xavisela malahla ku ya Anod Power Station hi conveyor belt. 50% shareholding is in the hands of workers. That is unique. What gave me more assurance was the open cast. Because when there's open cast and there's coal, then you know that there's life. The BRP practitioner is quite convinced that it will be saved, it's going well,
is growing, and it must just grow because Arnott is an old mine. Vaaki lava nga akelana na mugodi luwa va amukele ku pfuriwa ka mugodi nakambe. Now that the mine is reopening, the community is going to benefit immensely in many ways, economically, educationally, and in terms of infrastructure. Tikhampani leti tirhisaka tilori ku tleketla malahla va kondleteriwe ku kuma tindlela ta ku vuyeriwa eka migodi leyi va tirhisanaka na yona. Nhlamulo Mabasa, mahungu ya SABC eMiddelburg. Masipala wa Joni wu ri wu sungule ntirho wo odlisa hostel ya Madala leyi nga le lokixini ra Alexandra en'walungu wa doroba. Ku pfurhenzile hostel liya wa vumbirhi kambe ku hava lava nga vaviseka. Holobye wa swa tindlu eJoni u endzele hostel liya namuntlha. Felenjani Qimba wo huma exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal u tshame ehostel ya Madala kusukela hi 1986 kokwani wa malembe 72 loyi a tshamaka na vatukulu vakwe vambirhi wa ha chuwile endzhaku ku tshwa ka tikamara ta mune ehostel. Mindyangu yo tala ya ha ri hava ku tshama endzhaku ka ndzilo va lahlekele hi nhundzu ku katsa na maphepha ya nkoka. Ngiphatheke kabi kakhulu nomqondo okahle hle awusebenzi. Ngididekile impela umqondo nje okubuhlungu kakhulu kushe nezindlu zabantu ngomlilo okuthiwa uqhamuke kimi ngingawazi ukuthi ubangwe yini. Hostel ina matimu ya mintlhontlho yo tala leyi katsaka xiyimo lexi nga tsakisiki ku tala ka vanhu ni mpfumaleko wa mati eka swiphemu swin'wana. Sweswi vatshami va le hostel va kombela mfumo ku nghenelela. Silepe hostel asisenkingeni na last ke kwashe hostel sisele sikanje. Cela ukuthi ekwazi ukuthi sibhekelele silungisele singabahlali. Sinemndeni la. Sineyingane ezifundayo la. Sinomama beingane zethu la. Akufanele ngabe sisendaweni enje. Swilo swa masipala va ri mindyangu leyi nga khumbeka yi ta kuma vutshamo namuntlha. Items which were provided yesterday, we are looking into the alternative accommodation with human settlements. We will also be drafting the letters through the ward councillor's office for them to take to Home Affairs and other institutions of government for them to retrieve whatever identification that they might have lost. Vumundzuku bya hostel ya Madala a byi tshembisi hambiswiritano mindyangu leyi tshamaka kona ya ha ri na ntshembo wo xiyimo xi nga ha cinca ku va ndhawu yo hlayiseka leyi nga ta va kaya eka vona. N'hweti ya Ndzhati i n'hweti ya mfuwo wa tiko. N'hweti leyi pfuna vaakatiko ku tiva hi swilo swo hlawuleka swa Afrika-Dzonga. Namuntlha hi la ku ta eka timbyana ta muxaka wa Afrikanis. Muxaka lowu wa timbyana i wa nkoka swinene eka tikonkulu Afrika. Canis africanis un'wana wa muxaka wa timbyana leti rhandziwaka laha misaveni. Muxaka lowu rhandzeliwa ku tshembeka. Muhlayisi wa timbyana Samuel Nehota u tirhisa timbyana ta yena ku n'wi rindza na ku hlota. Rufuna Zimbia ro baka Khotsianga wa va xixuma buchareni yapo ya Vumavunga va xi divuya mushumoni va xi divuya na xifhinga xo the lunch nga macheloni nga madekwana nda vona ri matuku zwithu zwi tsinisa na vathu. Nehota u ri hambileswi ku tlhaviwaka nayiti ya rohundzwana a nge se tshama a yisa Afrikanis ka madokodela ya swiharhi hi ku a swi olovi ku va ti khomiwa hi mavabyi. A Zimbia zi ku fariwa malwadze Zimbia vurarwadze dzine va ku dzivona idzi ono tu ambia zwi kapo 15 apa dziko tofanga malwadze ndzi safari nga malwadze. Dokodela wa swiharhi loyi a tivekaka swinene eLimpopo Dokodela Zanda Dikoko u ri Afrikanis i timbyana leti nga endliwa laha Afrika. Smaller to medium sized breed can get away with less food, and they as I already said, tough little dogs, high endurance, and they make out also good loyal pets. And yeah, we've seen them over the years. They are definitively more resistant to diseases than the let's say the purebred breeds. Not that the Afrikanis is not a purebred by definition, but I think the important thing is that it's a breed that's made for Africa and will stay in Africa. Timbyana ta Afrikanis ti tlhela ti va na vuswikoti byo sirhelela. Nhlangano wa matiko UN wu kombele matiko ya misava ku pfuna tiko ra Afghanistan leri nga wela hi khombo ro tsekatseka ka misava. Vanhu vo tala etikweni leriya va le ku xanisekeni endzhaku ka khombo leri. Ku tlula gidi wa vanhu va lovile kasi ku tlula magidi 3 va vavisekile
hikokwalaho ko tsekatseka ka misava eAfghanistan hi Sonto. Misava yi tlhele yi tsekatseka nakambe etikweni leriya hi Ravumbirhi, leswi nga hanyanyisaka xiyimo xo onhaka ka miako no kavanyeta vutomi bya vanhu. We issued a statement which the Secretary General said he is deeply saddened by the devastating loss of life caused by the Sunday's earthquake in the eastern Nangarhar province in Afghanistan. He expressed his solidarity with the people of Afghanistan, extended his sincere condolences to the families and victims, and wished a speedy recovery to those injured. Our humanitarian colleagues note that an immediate priority needs to include emergency shelter, critical medical supplies, drinking water, and emergency food assistance. The de facto authorities have launched an immediate response, flying hundreds of medevac cases to regional hospitals for care and clearing blocked roads. Here, people are in need of everything, especially medicine. Shelter is also needed. People have no place to stay. So at the time, Afghanistan ri thole mavuthu ku pfuna lava nga pona, naswona mfumo wu karhi ku lava ndhawu leyi nga ta rhurhela vanhu lava nga pona, naswona va ta tlhela va kuma na vutshunguri. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na dolara ya Amerika, kambe yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara 17 rand 66 cents, pondo i 23 rand 70 cents, euro i 20 rand 59 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 22 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $3,557 hi awunsi, platinum $1,428 hi awunsi, nxavo oil yimbisi $67.64 hi mphongolo. Loko ha ri ka mahungu ya World Cup, Bafana Bafana va sungule camp ya ku lulamisela mitlangu ya World Cup qualifiers. Xipano xi ta tlanga mitlangu yimbirhi. Ntlawa wo sungula i wa xipano xa tiko ra Lesotho emaheleni ya vhiki loko va nga siya ombana Nigeria hi wa vumbirhi vhiki leri taka. Kasi hi ndlela leyi makume mahungu ya namuntlha. Va tirha kahle ka mitlangu leyiwani ya Lesotho na Nigeria. Loko mo tsundzuka kahle va tlange na Lesotho va fika va tirha kahle swinene ka ntlangu wa vona na Lesotho va kota ku va va hlula. Sweswi ntlangu wa kona wu nga hetelela wu va na swivulavula swo tala hi mhaka tivomo Mokoena. Mara xipano xa Afrika-Dzonga xi tirhile kahle loko xi tlanga na Lesotho and a swi talangi tiko ra Lesotho ri va kayisa. And manguva lawa na loko va tlanga na Nigeria mi ta tsundzuka ku ri i tiko leri nga tekela swinene Afrika-Dzonga ka mitlangu leya ya Africa Cup of Nations. Nigeria va hetelele va hlula hi ti-penalty, kambe mi ta swi vona ku tiko ra Afrika-Dzonga ri hetelele ri tirha kahle loko va tlanga na Nigeria. Khale ku ri tiko leri a ri hluphekisa swinene Afrika-Dzonga, se sweswi va ta kwala Afrika-Dzonga na nseketelo lowu Afrika-Dzonga va nga wu kumaka swi nga ha va swa kahle ngopfu sweswo ka Afrika-Dzonga ku va va kuma nseketelo lowu faneleke ku va kota ku va va hlula ntlangu walowo. Se mitlangu leyiwani yi ri yimbirhi va nga ha tirha kahle va Afrika-Dzonga kokwalaho va kombisile ka nkarhi lowu nga hundza ku ri va swi kota ku va tirha kahle loko va tlanga na matiko lama mambirhi. Hambi sweswi van'wani vatlangi va pfumalekaka ka xipano xa rixaka, kambe loko wo languta vatlangi lava hi tolovele ku va vona va ri kona ka xipano va kona, ku nga va ku ri loyi na luya. Se swi komba ku ntokoto lowu lavekaka wu kona kokwalaho ku va nga hetelela va tirha kahle. A ni voni ku ri ku va mhaka leyi ya Tivo Mokoena yi vonaka ingaku ya ha ri papa leri nge le ku haheni henhla ka Bafana Bafana yi nga va kanganyisa ku lulamisa ka vona. Lexi endlaka swi nga va kanganyisi ngopfu i ku hi minkama yo tala FIFA yi humesa mixupulo ya swipano leswi nga xupuriwa loko ku ve swi onhe swonge. Se va humesini swipano swi nga xupuriwini, mara Afrika-Dzonga ku lowi a ku vulavuriwa minchumu. Se swi endla leswaku vo tala laha Afrika-Dzonga va tibyela ku swi tikomba nga ku mhaka leyiwani yi ka va yi fike emakumu swi nga ha endleka ku nga handleki nchumu hi Bafana Bafana. Mi tsundzuka leswaku lexi endlaku ku hetelela Afrika-Dzonga va ka xiyimo lexi ku va va tirhise Tivo Mokoena a ku ri mhaka leyi nga biha tani leswi a ri munhu loyi a yirisiwile ku va tlanga ntlangu wa Lesotho. Mhaka leyi fikaka yi va yi karhata i ku Lesotho loko ntlangu lowu va fike emakumu a va ri na vutivi vhele bya ku Mokoena a nga fanelanga a va tlanga. Yaloye ya ku ri mutirhikulori i Nyiko Sithole leyi a nga muhaxi wa mahungu ya mitlangu eka MLFM. Kasi hi ndlela yaleyo i makumu ya mahungu ya namuntlha.
man'wana ya ta va kona hi Wavuntlhanu ri perile.